بسم الله الرحمن الرحيم. ازيرو جوارا باسا حديثة كي بكم. چما تم قرآن نشانه و دبال دكشن سر قرآنه. دوی جدير دين اسلامي يكم قرآنه. في هون دين خوش قرآنه هم بوا. جبيل قرآنه وكي دين جدير دين تنه. إيرو از راس حديثة كي هاتم تيقو تنه حديثة پیغمبر عليه الصلاة والسلام. اوجد مسلم دا در باز داد صحيح مسلم دا مسلم دا امام احمد دا مجي او حديثة هاننا چند سيدا راشان کو کار سرویا شروعه که بکن بیا چاوت زان هنگه دنگی خواه نکرن لی هنگه جی شروعه کرن همه یک سر راست قبول کرن بلی او حدیثة پیغمبره دو مسلم دا امام احمد دا هی دا صحيح مسلم دا نظام دو کدا هی مستدرک دا هی بوی ابتغوت شکی چه بی استراجنا پیغمبر کریه بی کرسر حدیثی بفکر همه یک سر راست قبول کرن مصیبته که مزنه اهل سنت و الجماعت قاوة حدیثی که کتب سته ده بکو عرض قرآن بکو عرض کلام خدا بکو یک سر راست قبول کرن اف کلتوره کی لورا یاد ویجه وی قبول بکو یاد وی بوی امج اهل سنت و الجماعت دنه او حديثة كو از بعضكم كنا حديثة دريوة ور افتراي لبيغمبر ولجناب بيغمبر لتاريخ اسلامي ولحزد علي هاتي كرني اصلي ويتوني حقارته واستهزاية بتمام حكم واحكام القرآني او حديثة هاني كو راستي قبول كرني ابمتي هانينا اگر وصابة تمام حكم واحكام القرآني جورتي رادكاو يعني وصادة نشاندان كو پیغمبره کی بخوا با کتاب خو حکم نکری بلا خو بده حدیث وای دبی ان رجلا كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم مربه کی داد اتهام کرنی کو بدیا زارو که پیغمبر یعنی خانما پیغمبر خرابی کری او جیتی گوتنی ماریا قبطیه ده شرحات گوتنی دبردار نه گوتنی اما ده شرح حدیثه وسطی گوتنی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيخمر عليه الصلاة والسلام قد دي علي ينجح حزت علي رجو اذهب قبتش فادرب عنوقه قهر سري وليخ او كسي قو خرد بجناب بيخمر خرابي كري هما هر يكسر سري وجيك فأتاه علي هاتباوي ظلامي فإذا هو في ركي يتبرد فيها بلا خدايكو او جاميرة او كسا ايكو تيغو تني افترا لتيكري كو افترا كو تيغو تني لا خارما بيخمبرا خرابي كدي ديني دا آوه كداي دبيري كداي فهنك دكا فقال له علي جرقو اخرج قدر كبا فناوله يده فأخرجه حزد علي دسي خودريش كر بيدا ساكر جيدا خص فإذا هو مجبوب ليس له ذكر بلا خدايكو جامبري هانيناكو جرب تيغوتن بخما پیغمبر خرابي كري مجبوب يعني ذكري ويتوني پنسي ويتوني آلتي وي ميراني توني فكفى علي عنه حزت علي او درجة برداب خطف كاري ونكر بسري ولي نخص بجيوشت ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم باشي حزت علي هذا باب پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقال حزت علي قو يا رسول الله قو يا رسول الله تعالى إنه لمجبوب ما له ذكر قو او مربه کی بی پنیس بی ذکری تون آلتی و میرانی تونه بلا خو بده ابا افتراکی مزنه حقارتك مزنه لپیغمبر لجنه پیغمبر لتاریخ اسلام وان سیدای میوک او حدیثا یک سر راست قبول کر جبر کو دو کتب سته ده هي قصي یک دقیقه بفکر یا و بزانه با ابا نه حدیثه مترکی لبانیه ام بویجن موضوع غريب أسوأ أساسي يبتدي برا خبدي يعني دبكو بيغمبر بحكم القرآن حكم نكا أو حديثة حكم القرآن رادك يعني بيغمبر بحكم القرآن حكم نكري قاية أم آيات أبقينا قال ترى سورة النساء آيات أصل بيجاد بيجي إنا أنزلنا إليك الكتاب ما أف كتابة اشترى داخسي بالحق أف كتابة هني حق ما بحق اشترى داخسي شرى ما اشترى داخسي لتحكم بين الناس بما أراك الله قد ترى شوا شانت داي شوا رباط داي شوا ام بيبت داي زاني نشانت داي
tu bu şekli nabera xelkê de hukm bik. Gava tiştekî wisa heba ev îttihamekiye. Yekî gotî falan kesî ev tiştar kirî. Dibû ku direw bi digû iftira bû. Ma Pêxember aleyhissalatu vesselam çawa bê ku mahkemê dayine. Çawa ku wî cambî bin keleka xwe bin huzûra xwe jê bipirse mahkeme bike şahada bin were. Gelo şahid hey çar şahid hey tuneye. O paşê mahkeme kararê bide li gora dînê İslamê em bê ez zaniyet û ez zanî em bê ayeta Sûrê Nîsa dest bê dike mêr û jinê zinekar sed dar an jê li gora ehlê sünnetê gotinê rejim ne paşê gere tişta bikira. Ama em lê mêze dike ev tiştekî tune. Mahkeme tiştekî wisa tune. Hema Pêxember Hezreti Ali ra yekser bû ter serî û lêx. Neva li Pêxember iftirayê, li İslamê iftirayê, li Hezreti Ali iftirayê Xwedê hey Pêxember hey. Van metnê erebî ver ser bikişîn ser Qur'anê li bêjîga Qur'anê xwe yani hûn vê ew ê dike ku yekî bibe ya Pêxember bi xwe kitêba xwe ra bi hukmê Qur'anê hukm nekin. Ev hedîsa viya dibêje. Ha dibo ku di iftira çê bibe yekî iftira tu sûyê Pêxember jinê Pêxember lawa de mesela Hezreti Ayşe de îfkê da jî ev tiştekî wisa çê bû Pêxember aleyhissalatu vesselam ne guher yekser evê ku iftira tu sûyê Hezreti Ayşe xwarzî Ebu Bekr Siddiq bû kurê meta Hezreti kurê meta Ayşe bû Pêxember ne guher yekser serî û lêxe Pêxember Ayşe şamara bavê wî em bi paşê wehî daket sûrê îfkê da ayetê Sûrê Nur da ayet daket ku eva îfkê ku ev fê evekî ev grubekî ji wê ev iftira kirî paşê celde li ser wan heştê dar hat anêne. Çima ev hay çima ev hay ji ber wê ev metnê hanêne di temamê kutubê sitte da Buxarî û Müslim û temamê kê gotu bêje vir dirêw e îftirayê boblat boxtan e lawra sedî sed zidê Qur'anê Pêxember nebû nabu ku Pêxember bi kitêba ku jê ra da ketî hukm nek.